Jauh-jauh tu sa kajam-jaman na makai tina na sulivat. Saka tu sa kajam-jaman na urita sepuin akai nuat semas imazai tu Irimia sulatan. Imazai tu dusapuru wakayan, imazai tu picu akayam, picu akaram, patu tapuru katu waro akaram. 耶利米书20章7节到18节。Cemas su sana bangabanganun akan su ligilin akan tapupit surasun tamakayasun tanuakan kana cawcawanga seman lika-likayan tanuakan seman diri-diri tanuakan tamaju puraket adaw tuaku si ivuan pasi atsaken sakamaya temau tau pasarapai papacai ayakan cemas aku si vivu taso kai mana sisam diri-diri sisam paatereng tanuakan lakwa ula ini kanga kena patenema tua cemas ula ini kanga kena ibu apakah tua ngadan nua cemas nua yaken aza sukai namaya ta sapui malama-lama itu aku varung litarat tu aku ciuran saka ini ka kena maka ini ka kena makaya ini ka ibu remandakan tua sini pata tinting akai aza paselaya-layar tua na reminko ta kiparingol manche zanga ta sipasemaravan semampasariu timadu aya kumali aza markaku alian kila lava-lava tu patsung tua maipu akan sake ka masumudingan ulate panatip saca diamai saca kivarating ayaya tiamadu lakwa tisung na cemas na kijang sung tanuakan menara suna katepi curan na saregem saka na reminekut pasaraparapai tanuakan ki cara maipu ini ka uri masan tamakaya sa na kisya anga aparau-rau tamaju ini ka uri alimen nua ali-ali kisya nia maju parau-raut tisuna papa mamau kilingau tua cau-cau kemelang tua itarat warung nua cau-cau tala pupicuran na cemas ula kena patsung nusu pavaretan markaku ala ayatua ku sini paparanga janga danusun patara tiaken senai jengeri tua cemas pas ilingi di maju tua pasaraparapain cau-cau kemasi tua lima nua nakuya cau-cau ula kuyaci pinualakan danuakan adaw pinualakan nikina danuakan adaw ula inarim aza na paka reba pasmarau dai kama cau-cau ula kuyacin na ibu timaju dai kama uza izuanga suwalak walai naya ula namaya tuaza inika kina salimsim inurip nua cemas inalan timaju ula na remanta tu ta mau aung no kajama-jaman ula na remanta ta tema cau-cau maa uci no kama wadavan ayatwa ini ka kena uci ni maju ka inyanan ka kena sipualak ka na masam ruvang tial ni kina
Aki sikudakeun na sipualak apasa kacawan. Aki mawan na majli tarimuzau kisya aku kinai kacawanan aicu kai no cemas. Satu cu asinan apurwa kai imazai tua tapuru katu warwa karan. Aki sikudakeun na sipualak apasa kacawan. Aki mawan na majli tarimuzau kisya aku kinai kacawanan aicu kai no cemas. Satu cu kadam-daman asini popaterwan 呼召是咒诅还是祝福？爱求asini jauh asini aki siki kuyat aki kisnai sinaya tu cu kadam-daman 呼召是咒诅或祝福。耶利米书所描绘的着实是一出悲剧故事，在上帝定义毁灭的路线上。耶利米无法在他有限的余生中看见自己的国家重新建立，为此耶利米不免心生埋怨。然而他仍忠于上帝对他的呼召，把上帝命令他说的话完整向众人宣告。无论他们喜欢与否，耶利米选择忠心地传达上帝的旨意，正是为所有传道人立下最好的典范。也就是要忠于上帝的呼召，只传达上帝的话语。先知忠于上帝的呼召，即便忠言逆耳，仍是使人显亚勒玛的福音。现在都说个jaman呼召是咒诅或祝福。现在中间呢，para luai pakilang tanutin kumala namatay nuatan si Serapai aja si cevungan nuna kiparain ci sakamaya nuna kipasu su cinto sakamaya to asini jauh nuna ta kama cemat cara napupi sulicin cara na mapasa ilengitin ayaya apa semarau tanutin tu soka jaman-jaman satu cu asini paki能tanutin 回顾自己的生命，尽管悲痛或挣扎，是否仍看见盼望？现在dan itu soka jaman-jaman auruta kigaluina kinmen latina nagamalo kinmen ayakana pasamarau saka kainuri，赏赐力量的上帝，感谢你进入我的生命，深知我的软弱与缺乏，我愿一生跟随你。主啊，愿你的恩典临到我，也愿你的公义与怜悯彰显在这块土地上。奉主耶稣的名祈祷，阿们。Mali-mali tu soka jam-jaman na makaitin na misida selang sumupu kilaroy to akainwa cemat sakala tinana kiparai nga pororau to mana sini pada jekata nua ta cemat asini jauh nua ta kama cemat kisnai sakamaya kumalia nama tainua ta sitevungan anto ta Serapai ijo cemat sarui makaya papu pisur papu sawan papu warung papu pisura pororo tanutin saka kumalia ini kata barain sakamaya nua cemat saja kemudanga saka latina na pupi pisura pororo latina na patuduru tota inuri tota kipaparanga tota kama cemas ayakana demikiki apa semarau saparama kanu ijo ni kana malunga aku sinupuan la mununa pajekata ngama polat saka jawa-jawa latina na suliva tu tota kene dawan taja ping an